Na tukiume kaunti ya Pokot ya Ithũĩro rĩu tukĩhiũke nginya kũrĩa kaunti ya Marsabit, na nĩ atĩ seneta wa kaunti ĩno ya Marsabit NIWE MUHAMED CHUTE nĩ agĩũkĩrĩire ũtongoria wa thirikari ya kaunti ĩno nĩ kĩrĩa augĩte atĩ nĩ ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. Kũringana na CHUTE augĩte atĩ kĩgĩna kĩnene nĩ gĩkoretwo gĩkĩhũthĩka harĩ tabarĩra na iria itagĩkoretwo ikinyanĩirio. Nĩ augĩte atĩ milioni citakĩnyihĩire 3 nĩcio cihũthĩkĩte tabarĩra-inĩ na iria citagĩtuĩkĩte cia gũkinyanĩrio. Vitu ya Marsabit nyingi sana inafika mbele yetu ambaye haiko sawa. Saa hii kama hali kama Ilpus iko hospitali imejengwa milioni 3 imekuliwa, imelipwa. Nataka waangalie hiyo jengo dispensary iko imeisha ama haijaisha, na kama haijaisha itaisha lini, na kama haijaisha kwa nini pesa imelipwa yote. Kwa hivyo nikiwa huko kwa Senate watu wanaweza sema CHUTE anachukia watu. Mimi sichuki mtu yote. Ile kitu mimi nasema ni kitu ambaye nimechaguliwa kufanya hiyo kazi. Nimechaguliwa kufanya hiyo kazi. Hii kaunti ya Marsabit, ile mpango wanafanya naye kazi ni mbaya sana. Nafikiria baada ya wiki 2 hivi nitawachilia documents ya kuonyesha kuna pesa imekuliwa na kazi haijafanyika. Na nitasambaza kila mahali, watu wote wapate, mahali ward yote wako nitatuma huko. Mkiona wafanyikazi ya county wakipelekwa kotini, kama zamani walikuwa nafikiria hawatapelekwa kotini, sasa watapelekwa kotini.